Walabafethu DJ Madumane kusile Mzansi Breakfast Show podcast leba khona njalo ngabolesine la ekhoneni le Andrew and Madiba Drive Leli Spray City Center SABC Television Studios ngilapho ke sikulethela khona bosatu wawo emavunandlela labo ke labaphamisa sifunza sethu eseMpuma Alanga lokuhla silandzelana angathi ukuthi ngithi ngisomahlaya noma ngimbide ngane ngoMoses leka buya indasi enkomazi entunda ngilapho ke atsabuka khona ngaleke ngakamdladla ngilapho ke akhulele khona mina ke Moses asekubingelele sifiso sikwamukele namhle kuseni ngiphila kakhulu right uyabona hey mina ke ngicela ke utshele umlaleli leka ngamadi Moses Scarvas ngiyacabanga ukuthi ke akunasibongo lebathi ke wakaScarvas nasikhuluma ngaba Moses Scarvas sikhuluma ngabani wakabani utsabukaphi utalwe nini lela Scarvas ulithola njani igama lami ngiMoses Scarvas mara real name ngiMoses Do akangomane ngisuka kaMdladla ngitalwe khona futhi kaMdladla ngeke ngisho ukuthi kasho ngoba abangidala esibayeni so na 20 years old yanibona nawe ukuthi ngoma ngangoma uyakudala ngekudalo hayi ngisho ukuthi bongoma nabadala Scarvas gogo ngamthola leli gama linganiketwa ngitime baba wami ngifunza grade 7 2019 besinekudlala mina naye ngekugwarana maye wagcina wathi awona ngathi ngoScar ngathi Scar wasivas sengave ngathi shokuthi ngeMscarvas la kuhlala akanjalo kule tindvo cishekele sikubona ngato ku Facebook na ku TikTok ungathi uyini njengoba mina ngingumadumane ngathi ngokuthi ngimsakade mina akusavakala okay mina ngatwa ngetindo letiningi gogo ngiyajayiva nenda tindo temahlaya comedy mara action comedy ukuthi ngathi yabona tindo tinjalo seniphinze niqule lokho ke lenikenda kakhulu Moses Scarvas nangabe mhlambe ungasilanzisa uyasho ukuthi kuyawuza ngwatalela esibhedlela eshongo njengalabanye labatalelwa edibhedlela wena watalelwa esibayini ukhule ekhaya lelinjani nibangakhi na umuntu lekangakwadi kaMdladla umbekisele ukuthi kaMdladla indzawo lenjani usitshele nje ngalokuthi ukhule njani ngikhule ekhaya lelingana next sihlala si4 ekhaya ngimake nathubo sister labancane nami ndomtsala ngemi post yakhona vele lokuthi kwanyalo vele ngathi ngasho ukuthi kushaya mina esicathulo ngimni ngisama gogo everything kaphetha akuvuma inthula ungisomahlaya umuntu lojayivako ngubonile futhi kunemculo la wenda khona imculo mhlambe kulabantu labajabulisako la sinabo lana esifundzeni sethu seMpumalanga wena utubona ukuliphi elizinga mina elizinga ngibona seningilimpompo boy mara limpompo boy lo hlanyako lokuthi limpompo boy kumele simfake kuhlanya ngikhana yatoba ngimi uyagwadi naye mina kethu asesibuyele mhlambe ngalesikhathi ke ukhula ufunze iphi wangena kuphi esikolo wabese ke waphothula nini mhlambe ngesikolo sakho ungasaphi ukukhuluma ngene 2011 ecrash eMdladla primary school emabangeni laphansi so ngaqedza 2019 emabangeni laseTuli primary primary lapha eMdladla so ngangena eSgwetshe 2020 ngaqedza 2024 bathi angafika grade 12 ngengicambe manje podcast ngigcine grade 11 ngesimo ukhuliswa ngimake ekhaya kaMdladla utshela umlaleli ongayadi inkomazi noma kaMdladla ukuthi indzawo lenjani ukhule umfana lo wendani ngitiphi indvo lobotsandza kakhulu kwetemidlalo nguphi lobokudlala ngikhule ngimntwana lohlonipha kakhulu ngabona ukuthi hayi man ngaqala ngadlala ibhola ngisesemncane ngabona ukuthi akungifanele ngadlala ngajayiva lapho ngabona khona ngaqula ngaenda into ekuhlanya bahlezi bangijabulele ngabona ukuthi hayi banginikeza isupport so make ngithela makhoza ngihlala naye likaMdladla eMdladla isenkomazi le emakhaya lingasemaprazini ekugcineni ukuthi vele mangifuna ke station ngicetha 30 minutes
kube njani mhlambe ukukhulela enkomazi uma ngabe mhlambe bonga njinja bongafisa ukukhulela kulethi ngethi indzawo letibonako kumbe ke indlela lokukhule ngayo ngendlela lokukhulisa ngayo ujabulile ngayo Akube mnanzi kakhulu ukukhula enkomazi kune support. Ngasho ukuthi kimi kube ne support kakhulu ngathi kulabanye. Yabanginikile support leningi kakhulu. Na ufunza njengoba uthi ugcine ka grade 11 bofisa kuba yini lokhu kakhulu okwakwenda ukuthi ungaphothuli matriculation Bengifisa ukuthi ngibe under entertainment because vele kude emsebenzini bengikhethile. Bengifisa ukuthi uma ngisebenza banginike isikhathi ukuthi kwenda ngisebenza 2 hours. Ungisebenza ngisekhaya ukuthi into khona kwenda tindo tami ngikhona ukushaya ama video ngisemsebenzini. Yeah. Kumuntu mhlambe lobukele lo dzabuka ke kamdladla kumgcugutela kwemaphupho akhe ugcine uthi wena bofuna kuba yini usakhula liphupho lakho ngabe mhlambe sofikile kulo Ngaqala ngathi ngifuna kuba lisoja bangihleka wathi kuyakufanela ngathi why bathi kuyakufanela kuba sekhala ilokhala yona wawunendomo lomnyama so bifane nokungibukelisa amasotsha lamnyama ngabona ukuthi la sebagcina bangibita ngelisotsha ngathi hayi ngona ngitishayele ama video ngeke ngibe lisotsha mina ngiyofela empini cabanga sofile uqala nini kuthebula lama video abosoma ahlaya ungisoma ahlaya lo njani nangabe mhlambe umuntu angakaze waya ekhasini le lakho lapha ke ku Moses Scarvas le ku TikTok kanye ke na ku Facebook kumtshela ukuthi wena wenda emahlaya kanjani waqale nini ucucutelwa yini futhi mahlaya ngaqala 2019 but kushaya ama video ukuthi ngiwa-upload qala 2024 kulapho bebangitshela khona ukuthi faka le ndiyakho ngi-action comedy futhi ngi-stand up comedian i-action comedy ngisho leti into ukuthi ngidoti sengihambe njengegorilla yabona se stand up comedy kunokuthi ngidoma sengiyakhuluma bahleke so kodwa le question yakho ithini andoba ngikupheni hayi phenze ngibude ungena kulomkhakha we-comedy uyatendela ngikuphi la bakubone khona ngubonile cishe ke kuma gig lamanyenda ngalendaba senkomazi bokamdladla angilethi ngeke tindzawo kubona ukuthi lendo le ngendawo wangazi ukuthi ke ngangilethela asingwa uqale nini wabese ke ubitwa ngibani ngibobani labakuniketa lithuba lokuqala wa perform ku Tindzawo bayiniketa lithuba lokuqala 2022 e-studio e-Flag Belt kamdlala ngiliphi beat lo nanyalo ngishayelwa ngoyema beat ngafika lapha e-studio wathi hayi angeke ngobhadalisa imali just ngithanza le talent lakhe lokujiva wakho shaya ingoma lo jiva ngayo yeke lokujiva ngengoma tebani if ufuna jiva ngengoma tebani but kube nengoma yakhe ekhathi so ngaqala lapho ke wayiniketa lethuba ngoperformer ngaqwalisa mathaveni amaningi because vele uyabona into lenyuwane bayithanda abantu wonke umuntu ufuna ukudlala into lenyuwane hayi kudlala kwa so ngabagcwalisa kakhulu ngabona ukuthi lapho ke italent lami ngilombamba so ngazama ukubita abantu ngihambisana nabo lokuthi sengibende Scarvas Entertainment ukuthi bangilekelele kuto performer abangijabulela kakhulu ngaqala ukuperforma abafuni ngihambe njenganyalo la ngasukuma ngishaya igorilla Asushaya kancane igorilla nawo ama camera 1 and camera nombolo 2 bakubone mhlambe ufuna ukuthi sithole khethiwe adoyilungisa kahle khethiwe Moses Scarvas ungisomahlaya uphinze futhi ke uyacula ngikuphi lokuthanza kukwenda kakhulu ngithanda ukwenda kakhulu ukujiva because vele le comedy kakhulu igcwele la kuto kokujiva lokuthi uthi ngiyajiva abantu ngekujiva so hamba njengegorilla ngivama mahlamba shingabazi why uthi mahlamba ngiyageza ngiyahloba unibona ukuthi ngicela ngigezini le gama la Scarvas ngisenda ngena Google yabhala ngishangana Scarvas means mahlamba shingabazi kune mlaleli weligapho lesivele kwala FM longaleke ku Facebook njoba ke si live @ligwala FM ku Facebook nangaleke ku YouTube ubuta ukuthi madumane nangcozi yebo ngabe nimendeni Moses Scarvas njoba ke abonakala kwangazuthi ke uthukile kakhulu lehlala uthuswayini akhuleka goga nikathuki benidla amathamba engiqonda kunjani kusekelwa mhlambe endasi enkomazi usekelwa abantu labanjani la kulendvo lo yendakho
Kwanyalo ngisasekelwa kamdladla ngasho ukuthi ngisekelwa ma-fans but bantu abangisekela lo serious ngasho ukuthi bomagagula lohlala eBhevula Yeah. ya nje impahla into egqokile yabona ungithengele cause wabika bona ukuthi ngihlala ngigcoka impahla yini Yeah. nje lesikipha lesi bangathi ngazi ukuthi hayi singabona sithwa Scarface thwa so bangazi one kidnap yabona into njalo so lo munye nje lo sebenza la Nelspruit ucatha ungidonatela tikipa ya nayo ngisite kakhulu ya into tiningi kahlahle banginiketa angidithengini Yeah, bakuniketa lesi bathi igcokile ngoba nginokuthi nangikubuka la ngaso sonke isikhathi kwami ukugcoka leskipa ugcoke lesigcoko leso kumbe ke uthola impahla etinhle ngabe indlela mhlambe lofuna ukuthi khangisa ngayo. lesigcoko naleskipa indlela engikhangisa ngayo Yeah. lesigcoko vela ngisibeki phansi mara hayi ukuthi sinetindo ngoba abantu sebacanga ngikhendle ngaso Scarface khendle ngaso ngikakhendle ngaso gogo ntendeni sobabona le Gucci le yabona Oh uthi lesigqoko ithungele. ya ngithungele ngithathe ishandisi eGucci ayo ipesta Oh phela mina kucela nje ngitsho ukuthi mhlawumbe mara sinatime uyi-ambassador ye-Nas the Bees. si ambassador Nas the Bees mina Abe ngibona le nyosi. ngitendele le Gucci le Kusho ukuthi bangakuthola igcoko lesigcoko lesi. Nintoboshwa. Ufuna uboshwe. Moses Intoboshwa. Iminyaka. serious like lo serious vele Moses Intoboshwa. mara waye ngakantshela ngasigocula mara Moses Intoboshwa. Hayi khuleka usigcoke Moses Oh. Scarface ngaphandle kokuba ngisomahlaya uphinze ucule uqale nini ukucula ungena nini kulomculo ama project mhlambe lokho wawenda usitshele kabandi ngalomkhakha wokucula. kucula ngicale 2022 ngila ngakhipha khona ingoma ema 2000 ngabuya ngacula Scarface lokuthi be like le ngoma yasukela sibesiye esitolo nemngani wami Yeah. so masifika esitolo bewane lokuthi mas actors acting ngensipho bapheka ukuthi geza bekunale trend leyo ukuthi angikhomnyama Yeah. brown vele nawe uyangibona ukuthi hayi Scarface ubrown ake khomnyama Yeah. so safika Nothina lesitolo kude lesingakhuluma kule khala. Sitawufunza ama comment. man No, ngivanisula nanoma ungazuthi isule. Le khala le Moses asikhala ekudlala. Ibonotiti. Lokuthi ungawothelela ngubhunya intuthu. Bosasitshela ukuthi uqale kucula nini iproject yokuqala wayebala uphiza wasebenza nabo bani ukuthi ingoma letinye mhlambe so wende waze wafika kuphi. so masifika lapha esitolo so bangikhombensi ngathi seyasukela lapho kusokhipha ingoma uScarface ya trend kakhulu engoma nanyali isa trenda ngiphushe kakhulu but ngifake kwanyalo ku DistroKid ukuthi ngiphushele all digital platforms lenyanga leya December ngifake khona ingoma yami 350 approved ngayikhipha 2024 the time ngicala ukuthola 350 yeah so the time it's approved ngathi ngijabule kakhulu ngiyoleta ngisida so ngila ngakhipha khona 350 approved my life is good yakuvuma ngithula ngilabi ngitshela khona abantu ukuthi hey uma ngithi my life is good bengithi hayi impilo yami 350 itshintshile impilo yami mara ngisho ukuthi phela ngidlida imali 350 solo nanyaka sebangidecline ngini ngabajeke ukuthi i350 ya decline mumubi benibona mina ukuthi ngibawesha Nawo wena kusho ukuthi bakuniketela bakholela la eNingizimu Afrika ukuthi umubi. nyalo bayidecline ngathi kuzini Moses Scarface ubala ingoma letinyeni kakhulu asikaze sathola nayinye emsakadweni waSwati ligwala kwale FM kungani ngabe mhlambe adisi kahle indzaba singathola nayinye ingoma mhlambe kahle kakhulu ngingangidifake kwanyalo and nyalo sibangitshele ngesambro because letinto letiningi ngithola kubantu labadzala yabona so nyalo bebangitshela ukuthi ibhadala DistroKid ngayibhadala so kushoda isambro lokuthi don't collectela every royalties lokuthi batokhona kudlala igwala khona into ingoma tami ngive njalo ukuthi badedlala because of sambro yabona so angeke badlali without sambro sengilapho ke nyalo lo nyanga le mayiphela nje ngibhadala isambro because hey kufuna kuba khona bangaze balitshontshe igama elithi Moses Scarface akuvume nithule Moses Scarface akuvume uthule sivameke ukubona ufaka tithombe usekhaya ufaka nebantwana ufaka nalomnye kwangazuthi ke inkosikazi ngabe mhlambe sothlalela ekhaya lakho kumbe sewusasekhaya uphumule sitshele ke ngemndeni wakho lohlala nawo nyaka Yeah, ngifuna kuvangalela lo bone ukuthi wendekani. ngihlala ekhaya hayi ekhaya lami mara make ungitshela ukuthi ya kumele ngiphume uyounderstand naleli khaya so obvious shokuthi likhaya lami ngijabule njani yeah ya sihlala 2 room namake mina ngihlala ngalini nalo
hello Jerry bangifa noma ngihlepha yeah ovakele sorry balaleli ngoba mara ngikhombile yo angathi khombe batile batobika lo abakubikako siso so yeah sho ukuthi ngikhiphile manje ukuthi ngikhombile ngene man Lohlala naye uthi sebafikile ekhaya umthethe ngalokho semthethweni wende njani man awumuva lo mfana Mcheri lokuthi ngimbidile yeah ungivakashela kade ohlala ekhaya ngengicala uthi balo nababudisowner le emveni kokubona ukuthi ukhulelwe lo ntombazana yeah basihamba la ulandza khona lo mthwalo wenze njalo ngisho yeah umculo lo wendako ngabe mhlawumbe wenda umculo lo njani njengoba sinema genres lahlukahlukene la eNingizimu Afrika ipiano ne house ipiano futhi ngishaya kakhulu yeah tingoma tami vele tatholakala ku Spotify wabhala Moses Escarvas awuyanithola uphizo subscribe you nasi nyathi advertise ngibobani laba kusekela kakhulu ekhaya ngibani kakugugudela ukuthi kulendo lo wendako leyo kujayiva leyo kucula leyo kuba ngisomahlaya indvo elekahle bantu emangweni kaMdladla enkomazi nemaphethelo ngabe bakusekela kangakanani lo ngisekela kakhulu ngobabe uhlalile impompo ePhalaboro uneke ngifonela kase ngwana wami yo ngizokhuluma ngesizathu ngathi mfana wami Ishman ngathi mfana wami ngikhona lokukhuluma ngelanguage yakhe ke ari mfana wami yendla shwisha wena kubona awaba lokho so tlangisa nyonga kumbe yangiva enyonga ngisho likhala yeah masodlalisa likhala uyadlala mfana mchubeke ngele ndi yakho namaka uyangitshela ukuthi ungayekile ndi yakho ungayekile usabantu chubeka ngale ndi yakho ngoba ufaka singo la khaya udla imali elikhalo ngidla imali elikhalo yebundle Tinzawo lo tikhumbulako mhlambe la uke wadlala khona washare stage nebantu labadumile ngikuphi ngibobani ngiphi event mhlambe longeke uyikhohle kuseviva eBloppy ngishare stage na Scott Maphuma na Zinqumalo sabuya ngaya le enkandla la ngashare khona stage nabo umhlonishwa ngabuya saya game ngayo share stage nabo Mr Chosen nabo Passion Master yeah yibo abantu labakhulu ngisashare nabo labanye basalandzela ma holiday akhismus sewaqalile bareki December isama seyiqalile ngabe ngikuphi la bangakubona khona ama gig lo nawo mhlambe lalandzelako abaye lapha eMbangwane Community Hall ndoba ngi-live kusasa Friday naleka hoyi bathi Khayile to Tavern yeah ngala kaMandulo sasa nje kuyi Friday ndoba ngi-live khona na kanjani abangisupporte Moses Escarvas akuvuma ngithula manifuna ukubukela iGorilla live ihamba straight abanisupport yeah ningidlaliso lapha lethi ngetindvo lo tendako empilweni ngaphandle kokuhamba njenge Gorilla njenga Moses Escarvas yini lo tendako ukuze ukuthi uphile ngasho ukuthi tuke emsebenzi kude ngipromote ama business ebantu umculo webantu into etinjalo yeah ngipromote kakhulu vele mase ngicela ukupromote vela kuyabonakala ukuthi ngiyasenjedwa ma business engisawa promotile ngasho ukuthi ibusiness yekudla engisayipromotile lengathi idume kakhulunyana eMdula Grillers so lengimpromotile tukwe baquli ngasho ukuthi ngushisa boy locula lengoma sobuya ngomso mamshisa K next door so nema event ngiyapromota nabo Ngozi yebo hloke ligwalagwala ngimpromotile yeah bakwati umuntu lomusha mhlambe lekasibukele nyalo ku @ligwalagwala FM ku Facebook nalapha ku YouTube njengoba ke si live khona afuna kufana nawe Moses Escarvas yini longamqugudela ngayo noma longamcushisa ngayo ukuthi akaqhubeke kaendele into yakhe la yendako uma aneltalent angayigila yikiliswe abantu uyanibona nami ukuthi aningayekile yeah noma abantu bakuhleka nawo lithamba nawo hleka ukuthi yeah abatove badle emahloni ngathi lengwenye sho ukuthi yahlanya phela mina banganati ukuthi uyahlanya phela mina
Uyangibona ukuthi ngiright njani? Ngiyaphileka angisisho ukuba right ngathi ngifile la nawe nje ngiyakubuka ngiyasho ukuthi khona lokushodayo lokuhambi kahle yebo yini lokungahambi kahle kepha kukhona lokungahambi kahle ngabe kuyaphileka sikhala ngokuthi ke eNingizimu Afrika akunamsebenzi uticaleleke lithuba lemsebenzi ukuthi ukuhlekise abantu ujayive ngabe mhlambe kuyaphileka ukhokhelwa njani? Bangikhokhela akuphileka kakhulu uma ngiya ku event before ngifika event kumele bafake deposit ngoba hey diyaropana ngoko abantu bala South Africa ababhadalana so before vele ngifika ku event yami ngifake deposit ngicale ngiyilingalinge ngidle ngive ukuthi shozi kuyadleka uyakwade kazi so mangifikile ngikhani bayicethisa before ngiperform. So letinye tinto Facebook nginayo ngiyole ngizamako icade kungiholela 2024 ngoDecember ngiyole ngizamaka ukuthi nginike imalinyana ukuthi ngale tinto ngitendayo yabo mara nginike tabo 1 point bo 2 point mara ngase ngathola 1 point ngathola 2300 ke tu Tshela umuntu omusha sasimgugudela ukuthi ke i-social media nangabe ungayisebenzisa kahle ungakhona ukudibana nebantu le ungasebenza nabo wende imali yendeka njani imali uqala kwenda imali nasewendeni wafika kuphi mhlambe kumchazela umuntu ukuze kuthi ke umuntu omusha naye acucudeleke la kangasebenza khona ukuthi mhlambe asebenzise i-social media ukuze kuthi athole imali. Into eqala ku social media uma ufuna uyisebenzisa utothola imali kahle akumelanga ungene ngikuthi ufuna kulimata labanye ufuna kuviolate labanye kumele ungene ngendvula abantu oyithanza abantu not into leto kwatisa abantu because Facebook yabona bangakureport obvious bayibhene account obayivale so hola nawe wendeni uposteni yafika kuphi abane ma like langakanani chazela umbukeli wethu la kumele uqale lapha ku Facebook ucreate i-page bese i-profile i-account or i-page ukuthi ufuna kusebenza personal or i-business so bese lapha na uyisa ku-original Facebook uyologa khona futhi original Facebook ngilapho lo shaya khona bo interested lapha ungena kuma stars usha interested ungena uyasubmit usha interested submit interested konke lokwa kwema tools bese lapho kusha ama video the time agijima ngama views a trend abashare kulapho iFacebook khona irecognizer sibakunika ama weekly challenges because lapho socedzile ama levels laba kunika khona ama weekly challenges ukuthi ungathola 50,000 views kuleli video ku grand uyakhuphuka ngama followers nethi njalo profile yakho bayihambisa kakhulu ba recognized kakhulu lapha ku Facebook so kulapho kumele ulandzele lama weekly challenges so ushaya akumela ngifake into njengokuthi adcorrect ihlamba into etinjalo akumela ngifake lo kumele ufake into etirate abantu bathi siyakujabulela bashare siyakujabulela ba comment lama comment maqwala nema followers cala 5k followers iFacebook umuntu enhlanhla kakhulu ngaqala 5k ukukholela followers just mina ngafika late ukuthi iFacebook bengaqala ukukholela yaqala ukukholela last year bengibangiholela ngema bonus ngiholela ngina 50,000 followers so lo mnyaka ngangena ngina 60,000 so nyalo ngina 190,000 followers banfollowile ngiyabonga kakhulu banfollowe nawe yenda into lenhle gogo batakufollow. Ucabanga ukuthi labantu labakulandzeleako laba bahlala ba comment aba interacta nawe yini lebayibonile la ku noma lebayithandzako? La kimi ma followers ami bahlukahlukene kunebantu abathanza umculo wami because ngiyababona bahlukahlukene noma bakuperform ba comment lapha kunebantu kusingaphe ngawa post ingoma kuqhamuka bona ngilama followers kungena lama ima followers futhi bathi sijabulela ingoma takhe because wonke umuntu angeke ajabulele yonke lento lengenda kunemuntu kwende kujabulela kujive necula igorilla ngayijabulela mari umuntu ngayijabulela igorilla ngoba yathi kahle so kunebantu abangena ngegorilla uma ngishaya igorilla bajabula kakhulu ngilaba khona ukuthola kahle lithuba likomenta nalama video lengwashaya emathunini ehlekisanyana ukuthi ngithi babevuka sekuvela lesipoko sezithi wena ungaba ngimsindo la semathunini wayevuse babakho umvuse kahle ungamemedi mhlebele yabona bathanza ama video lanjalo so ngila khona ba commenta khona abantu bajabula nalokuthi ngiphike ikhala yami ukuthi hayi ukuthi ngiyamara asiqhubekeni ukuthi ngiphike ikhala yami ukuthi ngimnyama umuntu omnyama ngibrown
bajabula abantu ukuthi labaye vele kubanika labantu ukuthi hayi sikhomnyama ngoba ngagwara. Ukhulela enkomazi kaMdladla la cishe imihambo nemasiko kutindvo leti hlonishwa kakhulu emavideo akho lamanyendo ubonakala usemathuneni uvusa bobabe ugijinyisa sipoko lesinabhusha kubalwa nje tindo ngabe mhlambe bathini bantu bomakhelwana abakuthathi kabi ukuthi ngathi mhlambe sowecema dzengelo kuye emathuneni umfana indzawo licishe ke lehlonishwako awukaze walandzelelwa kumbe wakhutwa abantu abadzala tindvuna abantu labaphethe emangweni ukuthi hey lento lo yendako mfana wami ngathi lichilo. Bajabula kakhulu ngoba nalendo liyayendeke TV. Bajabula kakhulu vele ngoba ngivena uncle usebenza lapha ebukhosini. Wathi amnanzi ma video ngathi siyabona singabona ukuthi hayi mara kuchamuke emunye umuntu wangikhule sengamtshela ukuthi ngamlalela wathi yena maye awusabi kudlala emathuneni ku right nje abantu abanithethisi ngaba ngathi ukudlala emathuneni angisabe ngisaba kudlalela tikuthuna lingalade ngoba hey ngakujima ngiyabuka labani lelithuna lo ngoba cishe kuvame kwangazi ukuthi lithuna linye lovame kulivakashela lapha amathuna lengidlalela ku I2 so kunala lamamncane lelinye lengane yami leyashona 2024 simnakethu hey rest in peace Hloke Mvubu. So lo wangikhuda ngamtshela ukuthi nami gogo ngiyazama ngibona iTV nami ukuthi bangena emathuneni sho ukuthi mase siqala lento le kumele sihamba sikhuda ngomuntu ovela emathuneni nase TV. So ngabona ukuthi nami phela nginikhumbuta kudzala kunalo lo commentile lapha ku TikTok athi hayi usikhumbuta kudzala ma actor ngalo kumathuna ngalo sekude lo actor emathuneni awusikhumbuta kudzala ngathi shothi mina ngichubeke njalo. Moses Scarvas ngibani umuntu lekagcugcudelako empilweni lo watheke na ubuka ngaba ngisomahlaya ngaba ngumuntu lo jayivako sengivile kancane ukuthi lo mnyekelo omthandzako Limpopo boy ngaphandle kwakhe ngibukani labanye lobuke bona lofisa ukuthi nawo ngalelinye langa ufane nabo kumbe ubandlule. Kuna this gorilla guy yase Nigeria uma ngasi yase Kenya yase Nigeria wase Kenya ne ba Ojukwe lo trend kakhulu uvame ukuthi indzaweni la kunebani khona ahambe njenge gorilla ema beach ajabulise abantu kanjalo. Dewe gorilla ngifuna khamba njengayi straight ekugcineni. Cause bathi so practice. Hayi ngipractice ngiyabantu baphe ukuthi ngigorilla gay. So angijabula mabathi ngigorilla gay angathi kumbe kudlalana la movie mangihamba. Kulomkhakha wetemculo. Kulomkhakha wetemculo ngifuna kufana namaphorisa. Cause serious. Mara ngifuna kuba ngamaphorisa lohlanyawo. Utibona ukuphi empilweni kulokujabulisa abantu mhlambe eminyakeni lesihlanu letako eminyakeni lelishumi letako yini lofuna kukwenda kangcono noma utibona bantu njengoba sebaqalile ukusekela unebalandzeli abangaduri kwa 100,000 utibona ukuphi? Ngibona ngisetulu kakhulu gogo bantu bangisupporta kakhulu usho like iliphupha ngini ukuthi ezingiyaphupha. Okay ngibona ngibona kakhulu ngithi ngiyagijima bangigijimise noma camera bangishote nawu Scarvas ngijabule kakhulu ukuthi sengithrenda kakhulu sengithola ama cup uyabona into enjalo best ubani best entertainer best entertainer in South Africa yabona ngimele iSouth Africa yonke neMpumalanga nenkomazi because vele inkomazi seMpumalanga ngimele donke letindzawo letoke bangithathe bacula abakhulu bangiruphi badlala mara kunankinga esilong setula Ntozi yebo ungilomyelo osebenze na Moses Scarvas sithola ngaye kakhulu nguye lo sitshelile ngeproducer ukuthi ayingimfana wasenkomazi njengoba ke sizama ukuphakamisa abantu bethu na usebenzisana naye bowuboneni la ku Moses Scarvas kunyeni lebe ngikubonile kuMoses lokuthi umndeni wami emncane so bengihamba ngenda icollective yalabantu balesikhumba lesi yabo sengathi no ukhona enkomazi ngiyakwamthola ngathi nangifika vele ngambukisisa ngasonzela kuye ngambamba ngasonzela ithishu ngamthasha lelo langa belibuyile enkomazi lishisa 37 yasalela lapha ngathi nguyelele ngifuna yena. Scarvas kubantu losebenze nabo labatiwako ngaphandle kwaNgcozi yebo ngibobani kube njani futhi mhlambe kusebenzana nangomlingani wethu lokungcozi yebo?
Kube mnanzi kakhulu kusebenza naNgcozi yebo. Nedi before usebenza. Ngqwe uvikhephi tekini. Ngithanza into enjalo ukuthi put hayi gogo ndakufakela kusasa. Hey, no, mlalele ekhaya nawe umbukeli lapho Moses usho ukuthi ngamondla isho futhi kuthi ngiwangondla yeah sochaza kuthina gogo. Yeah, yanifakela imali gogo before nisebenza kumnanzi kusebenza sebakufakeni. Yeah. So nashisa boy so buya ngomso. Yeah, na ngisebenza kakhulu naye. Yeah, ngimpromotela ingoma takhe letilatile ephila ikhiphanyana. Nathi kuyojive abantu. Yeah, liye ukuthi Sweet Malavi. Yeah, ngiyema April ngwa shayaku akhe lengwa promotako nanyalo ngisampromota ingoma takhe. Nabo Scroofman ngiba promotele umthandi ya. Ay. Yeah, naye ukuthi umjolo wamanje ufuna ibhodlela. So lo ngiyaba promotela labantu labo ingoma tabo. So nalo butlo man. Eish. Tsipa over. Hayi tsipa over ngimpromoteni mina. Kunalo washaya ingoma le trendako man ya trenda la. So naye ngamshayela ipromo but ngimkhohliwe igama lakhe liyahlupha. Ngisho sazange ukubhadala kahle. Abantu bakubhadale kahle. Bahlahle lo mjida wafika lakhe ngathi gogo ndakufeature kwengoma lekhulu. Yeah. Njengoba nawe uyakena ukuthi hey phela ingoma imayithi tongifeature. Hayi shikuthi tindo tohamba right. Ngathi duku. Ingoma ihambile. Ingoma ihambile straight. Banyeni bantu Moses labathi bama influencer ku social media ku Facebook ku TikTok na kuphi yini mhlambe lo ngabacushisa ngako lekufanele ke bakucaphele kuze ukuthi bangawo kulomkhakha leseni uqalile kungenela. Uma umjida njengami uqathe wemajida before ntombazana. Because ngathi kakhulu uma umjida njengathi so uyakena ukuthi vele uma singena vele kuyoperforma bafati basithola. Yabona. So mina ngimuntu longa nathi tjwala ngibhemi futhi. Yeah, normal ngisoba nanyalo ngibona. We feel in the voice. So masingena pha bafati gogo angifuni ucamba mangibawisana. Inde kuqathe kumajita bafati bawisana because lethamba kuchaba yeah udothatha ubaleke uyolala namuntu. Ngebuye wonzile ngala. Futhi nyase kude kuwenza nginesipoko mathambo. So uma baposta ukuthi namuhla upost nalo Chirlona like so ya expire ebantwini and nemajita akwada ukuthi hayi lo mjita lo simlandelana udla abafati bethu. So mina ngimuntu ukuthi ngafike igig ngishutha nana ngithatha ichero emuntu. Yeah, nje emajita ngiyabona labaningi uma baperform abanike lihlala lapha eTavern. No, uma uyi-entertainer njengami umuqeda perform ahamba ungahlali uya expire ebantwini. Yeah, ufuna ukuphupha. Uthi Moses emlaleli nawo ulija ula kulomkhakha wethe lo nto ukujabulisa entertainment ungafiki uthathe umuntu le ngobe udoba nebhadi eksena submit i-invoice lendlula liphakethe lakho. Yeah, suka utofika unganamali ekhaya. Kubo sesi yini mhlawumbe ngoba cushisa ngami? Bosesi kulomkhakha lona bawa kakhulu ngenxa uthi uma bafuna ngena. Hey, Nkosi yami. Nabakithi. Ayikhulumeki. Yeah, ayikhulumeki. Ayikhulumeki. Lokuthi nyabekisa ngibona njengami. Noma uthi ngifuna kushaya video nasisi ne. Uma fika kimi noma yena ufuna kushaya nami video something ofuna ke nami egigini. After that utofuna kungendani kuniketa. Yeah, ufuna kunginwayisa. So the time nginwayisa uma siyabona ukuthi mina ngasola ngemphakamisa ukunwayisa kuphela kuna next uya kulomunye uyamnwayisa uyobanwayisa bonke labantu labo entertainment njengathi so if unamunye sesiluto nwayisa ngozebe namntu unwayisa ngeke phela ngivuma nwayisa yena kuphela nami ngifuna ukuva uve asogcina sinwayisa so ngangayinzawo tohlala khona la phansi bona basinwayise ngoba vele yabona bosoma business mhlambe kukusekela endase ekhaya enkomazi usasebenza khona kuphela ukusekela kangakanani uyakhona kuphuma uyowenda le tindo takho kulamanye ama province noma mhlambe usasenkomazi ujabulile ngaloko noma mhlambe ufuna kukhulu ngisafuna kuphuma kakhulu wanyalo ngisaphumile ngeSwatini ngisafohla yeah ngina passport mina basibamba lapha amasotsha besihamba si16 sima artist so isotsha la nonke ngana ama passport yeah ngibela sitanga. Yeah, mina ngidlali besigijima phela. Lelisotsha la ngikhomba lathi wena mfana. Ngathi ngiyakwadi wena. Sukuma.
lavula ifoni yawo wathi man before sukuma kwenteke ngikhomba umloro ngathi hayi man lesigcongisa so uma before ungayini ungangihlekisi la andluli eSwatini asi zange nakhulekela nini lapha and mina lapho ngigcoke isigqoko 10 rand beningakabaphathi besibaphethe lapho ngigcoke isigqoko bathi wena khumula isigqoko man gogo isigqoko sihambela lesi bathi wena sela ngisomisa lesotsha la singendele imali ngahleki alihamba ngasi phela abatasijikisa la and mina ngiyoperform eSwatini eMbabane nalesiphofaneni ibitwe ngipepe na shoti njengoba nga-advertise ngigoge eSwatini letha amadoda kaMdladla lapha ngasekhaya ngingade ukuthi bayeda bafike bangivusa ngekhola bathi gijima umntela ngani ngoge eSwatini asikho lapho sila eGwalagwaleni so mangifika lapha sorry ngidele Martin ngashaya igorilla ngihamba nje ngegorilla alahleka lisotsha hey boy qala baphansi selikhipha ifoni yangishoot umuntu dlula buya la ngokhipha imali engidlula asandlula sayeSwatini so performer kanti lo langa benginafoma event la eNkomazi so ngabuya ebusuku ngandlula ngathi hey lokuthi sengigijima nebani bathi hey biyadi la basikhoma ngathi ngimi Scarvas gogo wathi ngidlula wedwana ngasinza njalo ngabuya la South Africa ngato performa ku 4 events ngajabula kakhulu seSwatini kuphela ngisaphume khona kwanyana ngisafuna ke Mozambique ngisafuna lungisa nepassport makude ngiyafudla ngidlala bangangibamba ngendeka mina lengakusho nje ngimadumane eMozambique ngendeka ungabuyi ngoba eMozambique akudlalwa nalokuthi mhlambe bangakusolela ukuthi uyindoda wakhona ngale bese ke awusabuyi basale bakugcina ngoba hayi uyafana nebantu ababuya ngale vele kona nawubona njalo ngibona njalo ngivela ngalendlela ubasichankane ngasho ngathi no hayi shangane ngisifundzela phela impompi la eMpumalanga ungaphiki Moses eMpumalanga ngala South Africa kahle mina khona lokushoda okay kahle impompi kukhona mfana sibonga sami ngakanzimanzi time street unzimanzi ndimande mara thina emazulu sithi ndimande kwakandimande ubitwa emicimbini lenjani umuntu nyalo babhizi ngetindo letiningi kakhulu bakhona labalobolako labashadako kunemagigi la khona ema tavern kunemicimbi la sikhona emaholweni ethi stadium wena la mhlambe usebenza khona usebenza emicimbini lenjani ko wonke umcimbi emaholweni ethi stadium nalapha emaphathini ma house party noma endlini thothi ngiyabekisa omnye imali uyangibida ukuthi ufuna ngiyomhlekisa endlini ngibonile ukuthi docabanga lokho so ngiyahlala naye sihlale nje emasofeni ngihlekise abantwana bakhe sibanginika leyo income base siyabonga naye ngibhadale kanjani asema tavern everywhere uba kumalini abakubhuka Moses ama tavern mhlawumbe bakubita ngiyabekisa kule tavern yangala kithi bo siyabha Pontumbeni bokuphi siyapha nawe usuka eNkomazi udangala la ngicharge kahlahla ngengicambe manga ngoba ungacamba manga mara ndayikhuphula namuhle iprice ngoba phela so vele la ku Athlete Gwalagwala FM ngoba phela tangihleke ukuthi ngicharge imali encane uba kumalini usho imali ekubhuku nabakubhuka ngasho ukuthi ngilocala eNkomazi kubita khona eNkomazi njengoba ngisenkomazi ngiyabuka nokuthi kusekutseni ngana ngiyabikisa ngamdladla ngihlela khona kamhlushwa nasephiva ngidobita 1.5 bangilanza bona ngitransport yami ngiyathi ukuthi ngibukela ukuthi incane so njengabo yabona umuya ngana ngomaport bonus mele banginike 2000 bangilanze ngetransport yabo mara kunebantu abathanza akhala nani yathi ukuthi siyakhala man kulo 2000 nyabekisa bakhala vele bathanza akhala abantu basenkomazi nayo yakuveke kongaye kuyenkomazi kuphela siyakhala man imali so banekiyehlisa bathi 1.5 ke stakulanza ngithi nekudla bathi namabhiya ngithi noma ngihamba ne-entertainment lenathako mina nginathi ngiyabajena labo lele ngihamba na ukuthi aninathi la ufunda uhlakulana nebantu ningamane nibambe inyani njiva mara ubambe ngakuboni yabona so kuyangalabo 3000 uma bakhala nyabekisa basi 2.5 ngise ngilanzeni nemuntu wakhala uyangilanza mara le ukuthi bakumekisa kuyingodi ngobe kuyingodi kakhulu lokuthi bakulanze kuyingodi ngobe bangakulanza uperform bangasafunda ukumekisa mina ngihlakaniphile lapho mathaveni amaningi utshela nepinari ngaperforma lapha ngikhamke namdula senigrillas ngangipheleketile mahala
Sikumele ngimuke phela. Yathi abantu bafana basePinari gogo. Ngangena lapha ethaveni. Hayi labo utsheri mabetaki ngiyababalekele ngiyendela kuthi lamajita totsha lo mfana uright la. Ngilobe ngitshela kona ngabe vele ngathatha labo utsheri ngaba ngamuki lo mnye utsheri phe ungidonse ethola ngithi na man ngiyakela. Sekunalo ingwenya lapha bayithembe kakhulu lapha ePinari. Hayi angivuse bathi kuvuselile. Hayi sho kusidumo ka right. Angayenda ngathi ngiyachama lapha emthangaleni. Gogo. Ngathi gogo ngikuphi ekhaya kini umbuta umuntu lapha ethaveni. Ngathi ngikulandzela ngithola ngali. Ngaphuma ngematubani gogo. Mara bakangiboni ukuthi ngiphume njani lapha ethaveni. Ngaphuma ngibongilalisa kulenye ekhaya ngavuka ekseni ngahamba ngamuka. Ubale ukuthi unebantu lo sebenza nabo ukuthi emculo ngabe sone stable ni sebenza kuphi ngibani le kan producer lako unema artists lento umculo lo njani ngibobani mhlambe ama artists akho. Ngicala ngikukhuluma ngeproducer. Leya ngiseta kakhulu since 2022 so la ngibhadalisa imali nethi mina nginika uma ngiyibonga isanya kubonga gogo. Yeah. Ngithi ngilephi beat usebenzile kakhulu nabo DJ Obs. Yeah, usenkomazi. Usebenzile nabo Obs akutsala. Nabo Black Eye before aphakama wasebenza kulephi beat. So usebenzile vene abantu abaningi nomjitha. So wahamba wayeJozi waphinza wabuya la. Nedwala kuyongena kuAmbitious. So ma artist lengisasebenza nawo mina ma artist lingasho ukuthi ngisebenza nabo bani lekuthi ngiphinze ngiperforma nabo. Ngilangijiva naba ku entertainment yami uScarvas Entertainment. Ngasho ukuthi ngikuqala ngu-street kid. Wesithungu ma veg dancer. Westring unjabo dancer. Yabo yangimani nabo ngiyasebenza nabo kule nale ingoma but ngisebenza nayo kuyinye ingoma. Le ngoma leyo nekuthi ulo December nginathisa nijwala. Akuvume ngithule. Nginini niminyabonge tshwala bami. Niyaminyelana nini. Umuntu kunathisa kancane nifuna ngiminya. Yeah, ngilale ngisebenze nabo do music. But nyalo music ngisaplane feature Shisa Boy angifuni nje akhale ngetimali ngoba sivumelene mahala ngo podcast ngiyangibona. Yeah. I project yena na Shisa Boy yoba nini nifuna kwenda I album lephelele kune EP set khona lethi ngetingoma sengayilinzela nini? January cause nyalo usafuna push EP yakhe. So ngifuna ipush kahle EP yakhe ngamphazamisa. So January siyaqala kuyikhipha ingoma isingile. Sifuna khipha isingile. Siyabuya ngiyokhipha nabani ingoma. Ya ngikhipha nalomfana inkomazi is favorite. Ni VK. Yeah, kunengoma lesayiplanile. Ukuthi akuvuma ngithole. Lokuthi mina ngipheka ukuthi akuvuma ngithole hip hop afro hip hop yakhe. Yeah, mangicatha lapho ngiyobhadala isample ngiyaclaima. Bangadlala ngami labantu. Moses Escarvasi ngusomahlaya uyajayiva uphize futhi ke uyacula noma ingoma nayinye singakaze sayithola la sisembe ukuthi kuleto lekade osebenza nabo Shisa Boy njoba kuyabala ukuthi kuno project letako ngaJanuary siyilinzele mhlambe naye kwe uToilet ngaphandle kwaloko ngidipleting etindo lo busy nato abantu labafuna ukusebenzisana nawe ubese sawutholakala kanjani Moses? Ngitholakala kule number le ku bio yami ku Facebook noma ku TikTok. Okay, ngicala ngibitelele ku Facebook. Hayi man ngifuna ifoni bangibona lapha. Okay, hayi ku Facebook ikubhayi mara le number lengiyisebenzisako yami ya WhatsApp is 063 654 2486 ngibita njengani phe 063 654 2486 ngiyayiphinza futhi ngi 063 654 2486 ngiyatholakala lapha ku WhatsApp kuma calls lapha ku Facebook ngitholakala Moses Escarvas, TikTok Moses Escarvas, Facebook Moses Escarvas, YouTube Moses Escarvas, ngisho nalapha ku DistroKid Moses Escarvas, Spotify Moses Escarvas, everywhere all digital platforms Moses Escarvas unchange solo ngimlo. Yeah, so yakujiva nguthanza kakhulu nedi bengisathengela kwespeaker lokuncane kwaphathi lo wena lobukelako uthi hey Escarvas mina mdonithela speaker. Yeah, ekade khona jiva ngaso. Yeah, ngidonethele gogo ngasabi ngimlove angeke ngichange man. Maybe ngine camera. Oh, solo ngiso.
Sizamile emlaleli nawe lobukele nyalo ukuthi simuwashe simsule sinabo Nkosi Ngiphile Mashabane bo X nabo Khethu Ukuthula hayi kwalile solo uphuma unje noma ngathi yatisula nguMoses Scarvas Tindo lovame kutenda uthe uthanza cula uthanza kujayiva uba ngisomahlaya ungasendela kunye kafishane nje njengoba Khethu Ukuthula akhona la atasibambela awena ngikuphi ofuna kusendela kona sibone ukuthi bani nabakubita mhlambe usuka uyowendana. Okay. Sho simele mkhiphe le camera lela muva kuqala. Kumbe hayi lokho ungafaka esikhomeni. Oh. Yeah, ungafaka esikhomeni lokho. Mascarvas ke. Ngazathi vele kahle. Sho simele ngisenzele muva. Ngoba angiveli ngala. Angiveli ngala. Ngiright la ne. Scarvas. Njengoba kuthi ngoma nginankinga man. Ndoyicala ngegorilla. Yes. Scarvas. Mara ni gay gorilla vele. Ngoba ayona ya sekune ma dance leni washaya uyabona bathi Scarvas uyajive mara sikasambona. Hey mado ngathi intuwa sorry. Okay. Suku hayi Scarvas. Man beke phone. Oh si phone. Ha. Patani vakala. Scarvas. Chuku 1 2. Yeah. Teka. Yabona so yabona. So uyamaso yabona. Yabona ukuthi so upompa livile. Yeah, ngikho ke lo. Sengalesinye isikhathi umuntu uyajive kahle. Sikatende ligci yabona. Mara hayi ukuthi ninge nginganabeli. Ngikho lokho sekunalokunye ukuthi nihamba ema stages ne. Nibuta ama questions. Ma trick questions. Yeah. Nawe nje ungahluleka mangubude. Ya nangumngane wakho Nkosi yabo ngambuta ukukhululeka. No, but bofuna kubuda amadumane mina kethu nakuthi idamshaya ngidamlekelela. Asambe. Okay. Ready gogo. Yeah, already. Okay. Gogo buka ministrate yabona mina ngine-prophet ngalesinye isikhathi. Yeah. Umula lubheka kuphi? Buka mina. Umula lubheka kuphi? Ya. No, madumane pendula phela ngisifuna wathi. Lasho iBhayibheli asekugcineni njengoba nebaprofeti bemanga mntakubude ukuthi ulala ubheke kuphi kwendeke njani. Kepha ke ngalokufisha umlaleli nawe ke lo sibukele la besikhuluma la na Moses Scarvas endasi enkomazi kaMdladla ngilapho ke atsabuka khona ungusomahlaya uyacula uyajayiva njengoba ke ubonile asendela Tindo sithi nabangadlalwa ngithi basekelwe ngithi ngabe mhlambe bangasekelwa ngibobani ngilethi ke indlela lezama kuphakamisa bonke abantu bethu ebalana ke eMpumalanga. Moses Scarvas asesivale ngema social media contact bantu nabafuna ukukhulisa page lakho bafuna ukudownloada babonele Tindo ngoba ke mhlambe bangakatiboni la nalokho bakubita semcimbini wasesitholakala nakethu. Akunibita emcimbini nitholakala kule number le ku Facebook or ku 063 654 2486 ngiyaphinza futhi ngithi 063 654 2486. Ngimoses Scarvas gogo yanithola everywhere. Ngicela mdownload ingoma tami tilalele njengoba nicula follow lapha ku Facebook mikhulise page lami nje lo mnyaka lo nifuna kuphuma kuna 200,000 followers angiyakwati lokho nginithembile nini madoda na ku YouTube stream man ngiyacela shem na ku Spotify nifuna ama monthly listeners ya njengoba nipostile bena 2 days insana 22 monthly listeners mancane gogo ngiyacela phela mina support mara ntayiposta ilink because ngisengaqali ukuphusha lo music kahle lama links but into uphusha yeah miyakwati Moses Scarvas kuthi tonke tindzawo etokuchumana evikini lelitako siphinze futhi ke sikulathele lo munye lo watiwako walana ke eMpumalanga njengoba lo mhlasilanze umngane waNkosi yebo wasitshela ukuthi nginalo munye somahlaya lo matima kabi lo ngasuka umphansi nguye lona ngisomahlaya uyacula aphinze futhi ke ajayive ngithemba ukuthi kodomsekela njengoba kulitsha lethu alalana eMpumalanga sibonge ukuthi usiphe indlebe uphinze ke usibukela sidibane ngesikhathi lesifanako khona la ehlelweni kusile Mzansi Breakfast Show podcast leba khona njalo ngabolesine Moses Ntsipa over Scarvas mahlamba shangabhazi akuvume nithule